ابرتوك بقى çavkiriye wergera wê a Erebî em zanim a Tirkî hebe yan tune bi Kurdî hebe tune binzanim lê wergera yanî pirtûk bi zimanê Erebî ji weşanê dengê Kurdistan di hezar û du hatiye belavkirin tiştên baş tê de ne belgeyên baş tê de hene me hinek mînak di vê xelekê de me hinek mînak wilo behs dikin di mînakê de ku kenê merotîne bi rastî vî serokê Newewî çi qey serokekî wilo qereseî ye di daxuyaniya ewil de şazdê November hezar û neh sed û nod û heştadê Apo efwa giştî elan dike efwa giştî li ser kî yani bi münasebeta bi boneya gihîştina wî ya Roma efwê elan dike dibêje çi dibê hefû li ser hemû kesayetî û aliyên ku yanî qaş û nakokî bi pekekê kirine Apo wan efû dike ji bilî kesên ku ji nav pekekê reviyane û bi wilo bi yanî çi jê dibêjin ji qestî wilo zerer û ziyanê gihandine pekekê Apo wan efû nake ev daxuyaniya Apo bû bi boneya hatina wî ya Romayê ya yanî ev çi ye ev çi yanî ji bo Xwedê yanî hemû kesayetî û aliyên ku Apo wan efû dikin çawa kesayetî û alî wek dewleta tê wek meselin pedeke yeneke wek kîmayî na ê kesên ku ji nav wan reviyan e ji nav pekekê hav kesê ku ji pekekê qut bûye û zerer û ziyanê wilo ji bi plan gihandin Apo wan efû nake deja hetayê ez wedim qey gelek kes wek me hene gelek kes di nava gelê Kurd wek me hene em ti carî Apo efû nakin em ti carî PKK efû nakin PKK û Apo lêborîna xwe ji gelê Kurd jî bixwaze em ti carî zerer û ziyanên ku gihandî civaka Kurd doza Kurd gelê Kurd dîroka Kurd kesayetiyên Kurd ji bin serê Apo û rêxistina Apo ez bi xwe ez ti carî wî efû nakim zelal bi kurmancî ez vê dibêjim û ez dibêjim ez dibêm qey kesên wek min pir hene li derveyê welat di hundirê welat mînaka din ji daxuyaniyê Apo piştî wê bi du meha dîsa şazdê Yenayê re ji niha nod û neh ew daxuyaniya wî ya ewil şazdê mijdarê November nod û heşt bû ana şazdê Yenayê nod piştî du meha nameyekî ji Massimo D'Alema serokwezîrê Îtalyayê berê re dinivisandiye jê rişandiye çi jêr dibêje ez ji Îtalya derketim yanî bi îrada xwe ne dibin zor û ne dibin zehmetî de ti problemê min tune bû ti kêşeyê min tune bûn li Îtalya kî Apo wilo ji Massimo D'Alema re nivisandiye we vegerin teksta wê jî nivisandiye dibe ti yanî ne dibin zor û tehdîd û gevxwarin û ne dibin ti problemê min tune bû lê ez ji Îtalya û spasiya Îtalya û Massimo D'Alema dike û dibêje ku yanî dibe ku ez bihêvîme ku ez carekî din ez vegerim vî welatê hanê bi vî rengê hanê Apo min mînakek ji wergot ku Apo bi çi rengî bi çi rêzgirtin nîzîkî Îtalya û serokwezîrê Îtalya û bi xweşî û bi edeb û bi rêzgirtin pê re diaxive ka ji xwe li vê daxuyaniya hanê binerin ez ê em ê dîsa vegerin ji bo ku hûn nakokiyên serokê Newewî naz bikin
لگوری وی پرتوکی و لگوری وی بلگیه ده 4 سباتا نوتو نه 4 سباتی عینی روژا کو آپو قاشو تید هاتی رواندن اف نامه هانی آپو جکیر شاندیه جه محکمه مدنی لرومایی محکمه کو دوزا مافی پنابری آپو دنری تیزانین کو آپو ده 26 ماه نوفمبر ده 20 بشتي هات إيطاليا 20 بشتي يعني ماه 26 ماه نوفمبر مها 11 1909 سردانا مافي بنابرية لإيطاليا كريه بالتاريخ يعني بديرو كاشور دبيجم لأبنا ما هاني ده 4 سبات ايده دماكو ابو لنيروبي بو دريا فاكسي ده دريا ايميل ده كابي شوازي نفسانديه ايمه ازگريداي پرتوكا پكيكي مديرو كي كتبي پرتوكي ده هاتن بلاف کرن 4 سباتا نوت و نها آپو نامه كيش محكمة مدني آر روما رشانديه كي ده بحثا پرزگريكي خودك ودبيجي اج روما دركتم جبر مشكلة وكيشة وبروبلمين أو لكاري وضغط يعني زغطة كل سرمة تشوصاننا كل سرمة هات كرن أج دركتم وأس حاضرم بالدوزجر الرونم بدزي أس حمود شتي جوار أشكره بكم ديمك أم النها أم برامبري ده آبونه آبو كي ماسيمو دلي مارد بيجي سپاس جبوته و ريزگرتن و از إيطاليا دركتم بإرادا خو تكسي بزوري مدر نخستيه و تشتيكو نوين عميده و نهاد وين عمي هاني دبيج نا أجبر بروبلم و كيشي أو لكاريز دركتم و تخوازم بتزي وان مسئله هاني جوار شروع بكم كاكي جان آپو راست یک جوان هر دو آپوی هاني درواد یا نامه اج ماسیمو دلیما رو چوی درواد که یا نامه اج دوزگر و وجدادگه ها رومای رو درواد که چیناب هر دو راستن یک جوان درواد که اف دو آپول جب هم برانبری منه اف هر دو نامه ای آپونه یک آپو ده یکی ده یکی جوانا ده درواد که یا اول یا آده دو چیناب هر دیا راست به و چیناب هر دیا جی درواد به نه یکی راست و یکی درو لید یکیشی ده درو جوان هر دو نامه تمکی دبی آبوچی قبول بکن که سروک وانی نووی دروادک سروک وانی نووی یاد خطاب خوی سیاسی مسیم و دلی ماره خطاب سیاسی ر نامه سیاسی ر دروا کریه یعنی خطاب خوی قانونی و حقوقی ده و دبی بدزی از حاضرم بدزی بدوزگر رونم شبور از وان مسئله هانه اشکره بکن الزلال بكم وفي وناسكر باش نا ام ديسا وگرن شروع كومبلو مومبلو پککی و بنیشته قرچیای پککی کو ام پی گیش کرنینی تی بیرامه کو پککه دماز اپوچی بوم دب خيرونه باهلابه تی بیرامه پککه دعوه دوز وکر بول همبری يونانستان همبری روسيا لهمبري هما كسك نما بري إسرائيل لهمبري أمريكا لهمبري هما دعوة ودوز بكربو فرن ومجار لهمبري إيطاليا باش أو دعوة هان شبهات أو دعوة كو برس يعني نورمال إيكو هاي وان شبه مثلا هاني هي دبي زلال بك أستكز دبي جم دمديا بكيكي دوي شاغي دمدبيست PKK دوز اليونانستاني فكر لهم بري حكومتا يونانستان فكري لهم بري حكومتا إيطاليا فكري لهم بري روسيا فكري وقومبلو ناف نتوي باسكي قومبلو ناف نتوي تشي دولة حبو دوز لهم بري وام فكر دوز لهم بري حافظ فنكر الرجيم السوري فنكر يعني فانا قاشو نت قومبلو ناف نتوي دبون لدولة إيدن قومبلو
ناو نتوی دبو او دوزه هان جهاشتن کیجان قناغه يعني PKK شوبان بريار قرد 23 سال 23 سال ابم قي يعني دمكي زمانكي بسكو دوزكي بفيرنجي بريار ورقر يا بريار لقل PKK وآبوبو يا بريار لدش PKK آبوبو حتى برسف وره جي كسين پەیوەندیدار پسین يعني كسين كو جوي مسألة آگاهدارن روشنبيرت ليكورينرن پاريزرن برپرسيارت نوا PKK ده حتى برسف بي از ود نوا خير وخوشي دهيلم حتى كو برسف جيبي وحتى مجاردن نوا خير وخوشي ده بمينن تمام